Wow, ada ondel-ondel serem teman-teman tuh. Wah, becaling giginya tuh. Ini ondel-ondel pakumis beneran becaling nih teman-teman tuh. Oh, matanya melotot juga teman-teman. Wah, ini serem amat ya. Wah, ini bengis banget nih. Ih, tuh coba tuh mulutnya tuh, lihat tuh. Wah, ini ondel-ondel ngapa ya? Lo ngapa, Del? Oh, ini ondel-ondel siapa sih? Wah, ondel-ondel Cemara Betawi teman-teman tuh. Ceweknya mah cakep, manis, bibirnya merah. Cuman lakinya tuh marah tuh, lakinya marah tuh cowoknya. Oke teman-teman, nih dia nih ondel-ondel Cemara Betawi nih teman-teman tuh. Tuh, dia capek habis joget istirahat. Makanya dia marah aja tuh yang lakinya tuh. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Avara and Princess teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lihat-lihat si ondel-ondel marah ini teman-teman. Kita deketin lagi yuk mukanya yuk.